bantu channel Baluhapnet dan klik tombol like, subscribe, komen, dan di-share. Mauliate. Tidak na tua saya guna dua barang sebuah di kotong dari tamar sisi kunan asal selalu masih motoan. Gawe. Atau di bagian sana pasal di bawah tamu berarti pada orang ini sisi suara. Lalu dia lagi gimana atau nasi. Ini kamu di sini. Di sana mah promosi kami ditatapai kami bilang-bilang. Di mana kita mau kami anak kami do peron kami 700 di nama jalo masuk-masuk perlu masari dia. Pasti temang nami do amat tadi bata. Asa tu bola atau besi porong ya ni idolok di bawah tua. Asa tu bola atau bori dengan atau ngesar tua. Di parti kenon memang promosi nami. Di nama betul memahami di pokok halaman nami dia para bilang. Asa gawe saat oras. Ima hatana ima bawaran dia mau pati musik nami. Gawe masalah horas di bona di suku nami yang dia pada rumah tinang berbini ke mata di bata di seluruh bagi dua tak. Terlalu di bagasan obaso tu nak tahu bilang-bilang tolong odora di bagasan obaso dia mesti sadar suhu tu. Atau nado muna ki padohani raja ida apa matu tu sonda dua tu bulan la tua sikor di dolok di berubah tua. Ikut tua anak dua boru jalan rumah sampai sahur matua. Alan itu tu nang sikor nak kita puji di bata. Pardongan amat itu dita imam mata pastor atong tamalu hono tahu depan mata nomor tua di bata amar hidup masih tu. Orang majujur amat dari bata dia orang dulu ta. Orang majujur amat raja ni atau suri pada naruman dulu penulot tadi bagasan sadari wan. Asal dapat tidak pasu-pasu nak udang mabai rohan asonang. Alan ihu bekam maju udang puji-puji atau depan mata nomor tua di bata. Kohok pada dari atas itu puji mana jangan mi. Enggak memang. Tanda pajolo gogo kami pakuri uhum asa marepas kami di pogori alaman nabi jumur kami mangar baru asa dulu doang majolo tuh hamunan dari hutan lido bersepatu di tanah on. Gawe majalah horas marsangan do amat tadi bata marsahala do yang kopung nami asa benda mangojo adu tu soal kopung nami mangkopar nami siti turasol. Siajur mula tompa mula lila tanah marludu mula li jormat lobo. Raja nami sah saluhun nadia ka ada nami bahot tumat tong apun tong mula jari. Benda mang ada dua kawan tam untuk mula jari. Tangan do botohon ujungnya jari sasapuru pas bersada si majujung. Tidak membuat dua kami ditemani pokoknya alaman lang dia peran bidang. Ati buah kami fatal bisuhan makuli pajolo kami pangalaka. Asa benda mo jolo bodoh soba. Tua mata raja do inanta na warawuru.
ida si raja ida pati dapat juga tinggal di hosni matanyari. Nah sa susunod na bukti mga nabi at orang sumber mga lihat kami benda mengjoli kami undang mula gabi mula horas gabi. Gabi maamang pada kami. Dining mga dia mahami ni Bogon yung naman dia para na bidangon. Sebentar memang ang dia lihat gabi.
parnianak kon berbahumpu tu pahumpu nami bedang rumah intena anak kokido hamorau dia maju 2 langkah 7 pengantin maperjul Oras mga amin na madyalo sila nila muna. Kita namin matulog kita di bata. Paliw ada masih kaki na mga dia. Gabi madyalo oras teh. Pas hati tu patula jadi burunta. Arung napa aru dusmiroha. Di bagasan partikianon siya kami buru bere ibe bere. Daftar sibar daftar lilit balgani rohanami nasmi rohanami. Alai jumulu kami alaon tanggal 2 dutin. Alanat hok berita mangalualu kude bata naung dileyan yakka si basa-basa di pataro kita di namat dalani ari-ari ningolunta siya kami boru bere ibe bere perjolo maso ador sogo kihani tertornami marhiteo nasbiro selamat tahun baru bagi kita selalu Selamat tahun baru bang baru. tak hidup bapak Hidup. tong do jumolo kita mauliate hude bata marhiti bahasa naik ta parsaulihon di bagasan partikiano tabba bilang-bilang di hita ini madirajai hula-hula nari dan tuan sadar pilihan tabba bilang-bilang tak dan kubalang ido sa udah ko kami nakin mau daftar sibar daftar lilit
Pasal Tuhan nang tajalo di bagasan partikiano. Siya kami pe boru bere ibebere amang nasir rohanami hinatapa ni bilang-bilang lam taba si batuan namin lau pangaluan-luan namin di bagasan partikiano. Imay dok si tua-tua niari dohotang mabay raga jahit marsi jahitan. Di bagasan partikiano narapa marlas roha manuain rajai hula-hula nami marga sinaga alatan bilang-bilang boru siagian begini ngom boru siagian Orang jalan kamu lagi nanti. tak usah lagi hidup ya orang para sumber sidalangan ini kiri aja nak kenal jadi marhitai di bagasan las dirohata sadaro hita sawada yonai paparan na puta situ luar posisi ama uber kami nakin ditortor las rohanami sada ipatari dahamu hasada otak saya yakin madebatan nama nauri suri yakka sakap di amana doon doruna ada di bagasa partikiano pe upake hami ma partikiano ubuah hukami morosong dipene tortor nami pula hukami ne patto hamu isan huda bere ibebere motor sumber sari makuli kalesonna manoto hita saunari marsida dan dopena sauni mahata di hita salunda boru bere ibebere seluru. Jadi di bagasan partikiano na kusal kami ang padenami pagiti uning-uning amisa mapagiduhan nami ipasu-pasu di batama yang kapinasu ni ulam na rapak marlas roha kami papran ni opong nami tuga sinaga asa partortor kami marhitelas ni roha inadapan ni bilang-bilang di kami pataro mahami do uning-uning kami asa roha kami marserba turazai hula-hula nami do inaksibatua nami di bagasan partikiano memang parusi. Pagpapak hijau nanti, nonton pula. Aku dah.
Ngado pede wina kan ado. Sauligon dengan ni basanai lima paparan na punta atau Sinaga di bagasan partikiano Raja Bulon di Simaduana Midoli Simaduana Miboru morutuk soni penak di tortor ni buru bere ibe bere nama kelason bahasa ni Tuhan nam tazalo di partikiano udah ukabe dunia alai sok lima pagdok na ay baba ba nomor 1 sama sauna nyamang nakin musim makulik-kulik tak sahabat o di nagtataksa kang magula o ninam natin iba sa kanima dahil naman tumpe sa kanima hotang romanlo na tubuy rubiyan oras para jay na marzalo inglas ni rohani buru bere ibe bere martangyak kamu hudi bata masay tambay di hami sika na ng mga lema sa kanima hata sinuhunon namin sahat na partikyano di hamu rajay hula-hula namin si matuwa namin gabi madala oras gabi macam kata di situ tua asa emertong jadi tiba-tiba oras matong menjadi dahan Manumpa amat tadi bata makorasi maatong silang nabulon. Ngomong dia baru kupar tiga gabi maatong yang guna. Naik pakar kerja ke pegawai. Oras madon dia kepada dadan. Amang buru udah burju, oleh kami mabonus dia muna. Asik ada orang anak muna ngagajang ada buru naik magudang. Iya kita non gabi baros di lon. Gabi emang gabi harong dua marong. Ibere nabi mati orang gabi dia amang buru. Asal orang nabi masuk ke situ itu amang buru asal tua ada nomor tangan dulu kilo aku nomor rupiah. Oras mah kami nama jalo sini muna. Kita namin matuli bata sa ligo kay Maria Musika mga dia. Patu sa wali mo na sa kami raja ni ulo mamang boro. Di pati namin pinasikop liga sa Panginoon namin nung madipasikop damang alerong Panginoon namin pataro mga kami sa uning-uning kami magkitilas ni Rokan pinagawon di bata pan majo na girap-girap kaya sa magtontor kami do si Matuwa namin yun si Matuwa namin luling si Matuwa namin buru so ni mama anong pehutang bayra
nami dia para nabi dam. Situ tu nama doko ni tahu berarti ubah kemana Tuhan. Pada situ tiada padu matu masa kata.